দিল্লীৰ দিছপুৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ৰূপে বড়ো মানুহৰ স্বাধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো কিমান কমাব পাৰি তাৰ কাৰণে মানে স্বতন্ত্ৰ বড়ো জাতিৰ কথা কৈছিলে, বড়ো ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ কথা কৈছিলে। সেই জাতিৰ লিডাৰ এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে যি ধৰণে মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ रायजोफोर दा जोंनि बर' जाथि नङा अब्लाबो बर' जाथिनि थाखाय बेसेबां सेन्टिमेन्ट दङ मानाव गेदेर MLA उकिल गगৈ सारा जोंनि बर' जाथिनि सायाव मा खोथा बुंदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' जाथिनि थाखाय माबायदि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन आरो नै दा बर' फरायसालियाव थानाय समाव मानाव गेदेर BTR नि CM प्रमोद बर' सारा मा खालामखो दिल्ली আৰু দিছপুৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ৰূপে বড়ো মানুহৰ স্বাধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো কিমান কমাব পাৰি তাৰ কাৰণেহে কাম কৰিছে। যি সময়ত আমি বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কথা কৈছিলোঁ, যি এখন ছেপাৰেট ষ্টেটৰ কথা কৈছিলে, আনকি বড়োসকলৰ এটা পাৰ্টে ছেপাৰেট ছভৰেইন ষ্টেটৰ কথা কৈছিলে, সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰ এখন গঠনৰ কথা কৈছিলে, মানে স্বতন্ত্ৰ বড়ো জাতিৰ কথা কৈছিলে, বড়ো ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ কথা কৈছিলে। সেই জাতিৰ লিডাৰ এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে যি ধৰণে মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আপোনাৰ স্বজাতিৰ মানুহক খেদি লৈ BTADৰ স্থায়ী বাসিন্দাক খেদি লৈ আপুনি আদানীক আপুনি অমিত শ্বাহক তেল মাৰিবৰ কাৰণে আদানীক মাটি দি যদি কাৰোবাক বেঘৰ কৰে তেলা আপোনাকো খুদাই এৰা নহব যে হাগ্ৰমা মহিলাৰ দিনতেই বড়ো মানুহবিলাকৰ স্বাধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো অলপ তীব্ৰতৰ আছিল। আজি প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পাছততো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত যি ধৰণে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে, যি ধৰণে প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পাছত আজি দিল্লীৰ ওচৰত দিছপুৰৰ ওচৰত মোৰতো এনেকুৱা লাগে যে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰত্যেকটো কথা ক'বলৈ অমিত শ্বাহৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ লয়। BTR নিৰ্বাচন আহি আছে, কিবা ৰ'ল ল'ব আপুনি? নাই নলওঁ। আপোনালোকে বড়ো মানুহৰ মাজত নিজৰ শাসন ৰাখক, বিজেপি কংগ্ৰেছ কাকো হ'বলৈ নিদিব, যি কাজিয়া লাগে নিজৰ ভিতৰত কৰক, যি ভাল হয় বেয়া হয় দালালি কৰিলেও নিজৰ ভিতৰত কৰক, যি পইচাকেইটা বিক্ৰী দিলে যায় সেইকেইটাকে বাহিৰৰ হিমন্তহঁতক খাব নিদিব, তো ATM বনাবলৈ নিদিব BTRটোক হিমন্তৰ। মই অসমবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ তেতিয়াই বিধানসভাত মই এটা প্ৰস্তাৱ আনিম, কোন ডিভাইচত আনো কথাটো পাতি ল'ব লাগিব, কোনটো আমাৰ ৰোলত আনিব লাগিব কথাটো পাতি লৈ যে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম বডফা আমাৰ বড়ো জাতিৰ পিতৃ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক ভাৰত ৰত্ন দিব লাগে। जेब्ला बर' फरायसा आफादाव मानाव गेदेर BTR नि CM प्रमोद बर' सारा बै समाव बर' फरायसा आबसुआव थानायाव प्रेसिडेन्ट मावनायाव अब्ला जोङो बेयाव मोनसे बड'लेण्ड मोनागौमानि जोङो मोनसे सोमावसारबाय थागोन एबा सोमावसारनायाव लांगोन। जोंनो सेपारेट स्टेटनि अनगा जोंनो जेबो नाङा। सेपारेट स्टेट जेब्ला मोनो अब्लासो जोङो जोंनि बर' हारिया गोजोनगोन। बेबायदि गोबां बिभिन्न गेदेर गेदेर खोथा बुंदोंमोन। दा मा जाखो? दा फाइनाल एन्ड कनप्रेहेनसिभ BTR सोरखारानो गोजौसिन, जेनेबा BTRआनो जोंना बड'लेण्ड जाखाबाय, मा खोथा बिलाय। दा बेखौनो लानानै जोंनि बर' हारियाव नै दा जेसेबांनाखि डेभेलप जाबाय नामा, जौगाबाय नामा, न'खर न'खर घरे घरे साख्रि मोनबाय नामा? मानाव गेदेर उकेल गगৈ MLA उकेल गगৈ सारा बेनि सायाव गोबां बिबुंथि होलांबाय एबा बर' हारिनि सायाव बिथाङाबो सेन्टिमेन्ट दङ। दिनैसिमाव बर' हारिया सोरजों थगायजागासिनो दङ। दा जोङो जोंनि माखासे जोंनि सिमां आरो मिजिंखौ माखासे सोरबा आसामनि CM, सोरबा MLA, सोरबा गोबां बिभिन्नफ्रा गावनि गादिखौ सेजानो गिनानै बिसिनि सायाव आन्डारस्टेन्डिं बिसिनि आन्डाराव थानानै मावगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिखौ दासिमाव थगायनानै जाख्रेबगासिनो दङ। जोंनि माखासे बर'फोरनि जे सिमां आरो मिजिं, माखासे बर'फोरनि पावार बेफोरखौबो लांफिनगासिनो दङ। थाङै थाङै जेब्लासिम जेन'बा माखासे पावारखौ जोंनिफ्राय गासैबो मोनजोबगोन अब्ला आसामजों सरजाबफिननायनि मोनसे प्लान दङ। रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालाम, माखासे दैदेनगिरियाबो जों सिन्था खालाम, गावनि
पावार एन्ड फांसन एबा गावनि गाज्रिखौल' नायबाय थाबा जानाय नङा रायजोफोर नोंथांमोना बे मानव गेदेर उकिल गगैनि बुंनायनि सायाव मा रोखोम सानो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो सोरबा बैफोर जेबायदि माखासे गावनि खामायनायनि सायावल' गावनि जे न'खरनि गावनि आन्डारस्टेन्डिं जेनेबा खामायनायनि सायावल' आरो सोरबा बैबायदि दादागिरि मानसिफोर दङ सेल्फ इन्डिभिजुवेल खामायनायनि सायावल' बैफोरबायदि मानसिफ्रा बिसिनाव जेबो सेन्टिमेन्ट साननाय गैया गावनि न'खरनि डेभेलप जानाय गावनि थाखा फैसा जौगानाय बेफोरबायदिल' आरोखि अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानगोन भिडिअखौ जुदि मोजां मोनब्ला लाइक आरो शेयार खालामना हो रायजोफोर आरो साबस्क्राइब खालामना